машинам бар эле, президент берген. Аны атама хадия кылгам. Аны өзүм жакшы көргөн машинамы эми сизге хадия кылып атам. Атыңыздан чын жүрөктөн алып коебуз. Жоқ. Алла өзіңізге бұйырсын. Машинаңызды Алла өзіңізге бұйырсын. Біз андай қыла албайбыз. Атыңыздан чын жүрөктөн алып коебуз. Сизге ошо хадия кылдык дагы. Алла үчүн. Анда демек кылып мен өзім машинамды беремін. Дагы машинанын кириши. Алла кабыл кылсын. Алла кабыл кылсын. Анда мен машинам киришин алып келдим. Анда мусубуз. Bizden başlayalım. Rahmat, Allah razı olsun. Allah kabul kılsın. Allah kabul kılsın. Yaxşılığa meniniz, Allah yoluna meniniz anda. İnşallah. Jazakumullah xayr. Kızların atını, jeleğini bütün Allah'a jeldiretip, atağın